Саңа якердиhe саңа цифровой связь. Горный лугун магарахыгар цифровой телевидение келле. Аналоговай сети менен үз каналы көрөлөр бутнехелек олоқтоого билигин талар көрөр бирилере үксәте. Связь олоқтонутун тугунан сихли мехута сюжетыгар. Бу үйле былырынгатта сагаланан. Ыртырыз тәрилтә бу сайын тихагар терерден холбан үләгә килләрдә. Бигетте биттен көмө хоотун билен турар ити серин отун беритигер үп каччы түттен бигетте биттен ороскотук барда бейлери. Көрөр бут үз каналларын оннугар шугай качты балак 10 каналы көрөр кахтаннылар. Ол курдук орты, ыртыр, ыстыз, НТВ, Спорт 1, Спорт 2 курдук олус интернет передачалар каналлары. Пробой болан баран элбак каналларын болугун бар буппут сүзчекени биремистибе. Билигин уаны көрөбүк кынан баран сака сере көстүбөтү сүрдө комолтолак. Ата бихи эрена калабыт олокта жандар дальнейшем элбак канал көстөрүнү жеммит. Кихи сеңер диен бу каналлар ара спутниковый тереркелер курдук абонентскай төлөбүддөрө суак көстөллөр. Передачалар онна кинелер кайшылар да уста. Ол олорго шуе биткендер шуе көрөктөрү магаралдар. Цифровой канал кирен ажага шуе болду. Саңа үйе серинен магарастар өссөр да саңа каналлары арыян көрөк бит диен эренеллер. Михаил Мордовской Михута, Саха телевидениеде Горнай.